Moses egelu ngese balebe etioni kiti kope kwana ngese ajaranoi nara ikidio kisirigini lue dumnu ne ngesi koto maswamuke itira na ngesi keda Itiasinei lui boro kosokoni lui keuna noi aswamu beita niniki echana no situnga onacheka iya eto ne gale koje timu ne gali dana njisi na kwatakani iloto jo kilo la kele saburke sabuni ebaka lukumika nyingi na mamji pera dum nukere esa la aswam iloto jo dia era lukumito mna ito mnare iloto ja los era kwa na uga kilo silukumni wongon do ebora uga lukumni yare kilo kedi chebore so idwe jasine ne school fees jaine ani ni kaswam do ngopo era na riora tenerario anuangu ngesi lipitore gela pugan awanyu ne bebongune te Itiasinei lui boro kwap tetere itibe benita ijara na itunga ndi dumjo chitoto mabete rasi ni lukumnika nyape konyele mesoma ilukumna kaise una aparete nyete ngaba mbonbo kwe arejo esilwe baka ibeka pati inyakune beni liboro ationore nyakuna beni liboro kapa yongole na mene galse na kwataka nyepanchi lo politejo lo adumbe ngo desa mula kwataka ndokwa nje na mene panchi lo chapaki na manji panchi siare ara kwapu esabune sabuna mjipera gwini sina kwataka iche koto boda lui aitemonokin Igaalin ni kech kesie bala siebe mama dumuni sirigini koto maswa mukeche kopa kone pata na koibuga soroti ilipita pugan achamuna monyo kech na inya kuni Itiasinei lui boro kwap na rai bere mam kose pedo rota aitemonokin kech Igaalin da jokan tuna mana anyuna muria au chaka ya gongora paka ne anduti amana konya giraman okwa pugana je pone ngara kaso ibunjo bete mone gal ne da lori dinye yo pepone egal ko banya goni borne gali ebe ikuju torto to mo bore ke dos bore ti ay noy asimri da kwana la lo mi lukuna keso na lo kanyi do kwana do adu ko ko day jarabu do diay eje kalia jasi ko say nyam ini bore kere jo kapali jenyo wonbe ay duku ni pena sa do na tunganan e ke ni bore be bale bo da wonbe keke honorable simte be ma ko ne pola pronga ko nay enyi ko kena swamni do kwana kala bo day go ay go do ponani Kanuka TV East Abraham Elapu Koibuga Soroti.